Hai minaze ting choma I zai hai minaze klum namai kana keu zi ingkai je sruk ting kum chang na za ingkai je madai hama mai ting chua ge de reinsa paulia gai ra dlei North East State Assam Dima Haso District mai bangge te tiba kamai higi ge nchai ku im poine bzi bisulang ta sa pating kom sna za keu de set poine takai di be bam ti ta di ze wangai ta di be poine ze ngau dau dai de le za ka che de le piki pau mi ki ge mbai di le za ka che le za che pau mai game ting mui mui ding chat kreu zi ket pi hi ge ngau dau ka dai de le za ka che le Zane North East State Nagaland ge 14 Nagaland Legislative Assembly NLEGU 4th session mai kana keu zi ingkai je mingyu ma mai ge bam chu gu dele za ache dele za chi ge NLA 4th session bam rabatak bugu proceeding ze paperless environment ge na bam gu le za ka che dele za ra lang ba mai ge sam ka ha ki wiki ge Nagaland go governor lagane sanep sam sa gu zane Nagaland gu deputy speaker ka chi be pe du ten tip kai beta te gu le za ka che dele zan NLEGU sam ka ha ki be 4th session bam ge Nagaland gu Chief Minister and Finance Minister ni Firunen chonai kana keu jing kai jes na damai ge state ge nai kum ting kum chang na jang kai je madai ge nang kai ming yulung ge ka charang kang te ta tu rab lam ge je du rang pa gu le je du ache dele jana NLA gu 4th session haji ming yu ne bam ge sam ka haki bi ki ge sam kan ne bi hi annual administrative gu report pe rahang ge kanang be presentation of assembly committee gu report pe rahang ge kanang be government gu bill jana sam re kam ke rahang ge kanang be jana state ge te je wong rablam ge jana heki ke mag je dolap lam ram ge heki gu le ja che dele jana NLA gu 4th session sam ka ki be je ming yu ne bam rab je namai kana ke jing kai jis ru khama mai ge bam chu je wang dera be ge jing ke ji ke sum mai ria bam chang gu le ja che dele ja chi ge lo ma dai in tau gu le ja ka che le Zana Nagaland Jaluke Ninge Anu Zilang Rong me bamle na chira hange Jaluke gene Kohima gene Jaluke te beite bige ki ram te gu gari gene te beite un sui je bamle achulus du chuna Anu Zilang Rong magu gari gene te mi chai je te beite ra hange taxi service ngau gudle zai chige gari ika ka sangbe arti ga gene nang chuna te beite ra hange ngau gudle zai Jaluke benai Kohima ge Anu Naga Zilang Rong me bamle na chira hange Anu Naga Zilang Rong magu gari taxi gene te beite ra hange Kohima gane ting chon che snaga te chugu Jaluke ge ting chon chat kreu ge guchangu Jaluke gane hagin chat knaga te chuze Kohima ge hagin chat mingeu ge guchangu le ja a chudle jane Kohima gane Jaluke te ramle na chira hange Kohima ge smart point kg ki ta ge Aninaga Zilang Rong mugo taxi gari ngogu jane Jaluke gane Kohima te rabja Jaluke town ge ngogu le ja a chudle janang nui ticket booking te rahang jane hiring te rahange phone number 8837 22372 8837 22372 aipo phone number ge nang nui halak dui le Zana India ram ge kdibe nai kum ting kum chang na jang kai je madai Lok Sabha election bam rab so gene North East State Arunachal Pradesh ge MLS Mina hang madai me ruling party Bharatiya Janata Party BJP ge ro gai dile je a che dile Zana North East State Arunachal Pradesh ge MLS Mina hang madai me ruling party BJP ge ro gai di me Mina hang madai me ro ge Mina hang na je Congress MLS le je che Zana Mina hang na je National People Party NPP legislators le je ka che Zane Arunachal Pradesh go Assembly ge Congress go MLS Mina hang madai NPP go MLS Mina hang madai me bam je Mina hang madai me Congress ge na MLS Mina hang na NPP ge na MLS Mina hang na BJP ge rogai di BJP ge na chuna Arunachal Pradesh go Assembly ge bam be Congress ge na MLS Mina hang na jane NPP ge na MLS Mina hang na ru na dele je ka chudele zachuna Arunachal Pradesh ge MLS Mina hang madai me BJP ge rogai dai di BJP ge na Arunachal Pradesh go Assembly seat planer yak srok bam ge BJP में रिंगेव जे स्रोक तो दले कांग्रेस में NPP में गो MLS मिना हंग मदाई मेरुन दले BJP में कौन तो बे रिंगेव जे स्रोक कांग्रेस में सिंधी बे कना जने चुना MLS में BJP के रोगाई बेजे वांगदर बे स्टेट असेंबली इलेक्शन बम रबलम के नले जे का चदले जाते बेटिंग कुम चाना जे क्रेजिस कुई कुम गिदु अरुणाचल प्रदेश के BJP में ने प्लान है सीट हदाई जे के दुवंग ले जे का चले
Zane North East State Manipur gen tachi ka sang me sport person mina hai ke je hanghim reuze ka chum je state government go tabam kan robe peigule je Manipur go chief minister and Biren Singh ne chief guest changje player day observation anai kum tingkum changla jang kai je madai go indoor hall command lampak sport complex Imphal ge janai kana ke jing kai je madai intak mai ge bam ge ne salei Zane chief minister and Biren Singh ne saje state ge sport person tachi me mina hai ke je hanghim reuze ka chum je state government go tabam pe rabroge je Norem Rosibina Devi ka chebe pui tatibe nai kum tingkum changla jang kai je madai kre ke ji skui mai ge Rashtrapati Bhavan ge prestigious Arjuna award tatibe tingkum changla jang kai je ka chumgu hato hingo be pui je deputy superintendent of police DSP go tabam pe gule je ka chuli jana chief minister and Biren Singh ne saje pansak mina hai ke je hanghim reuze kana pe mi jana mpui mi gold medal ge na him reuze sruk national games Gujarat ge kantabge him reuze na national games Goa ge kantabge duiwang maje state government go tabam department ka cham cham ge pnui hangge pe bui bige pe gule je ka chuli Zana India ram ge kadi beh nai kum tingkum changla jang kai je madai Lok Sabha election tarab ge Uttar Pradesh ge Samajwadi Party manai Congress ma ka ge seat ji jen tarahang teleun tialu bchang ge Congress leader Rahul Gandhi ne Uttar Pradesh Agra ge Bharat Jodo Nyay Yatra te bige Uttar Pradesh state ge ne Samajwadi Party go chief Akhilesh Yadav du ro gai dile je ka chedile Zana Congress gu leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyay Yatra te blam ge Congress gu general secretary Jairam Ramesh ne sajan chonai kana ke jing kai je snagane kana ke jing kai je diset ge Congress gu leader Rahul Gandhi Cambridge University me tetulej pauzigne yatra te bizete un sonu jana wangdar back na ke jing kai je skuigine kjing ke hiji kedya yatra te bize du saugu jana Congress gu leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyay Yatra te bize wangdar back jing ke hiji minge mai design te chudai gu lei jaka chuli Zane Haryana ge lu tatimra mena protest te bizigene Haryana go government ne mobile internet service banai SMS service tetibe kana ke jing kai je madairia Haryana district babam ka cham districts na ge namje kam tu bize Haryana go government nen janai kana ke jing kai je mingeun tak mai ge mobile internet service banai SMS service Haryana district babam ka cham districts na ge namje kam tu bize let pet kai dai ne le je ka chuli Zana India ram go Prime Minister Narendra Modi ne pekeun sangne man ki baat plung sam salyabe radio program bam je India ram ge kdi be nai kum tingkum chana jang kai je madai Lok Sabha election bam je gene ke chum sau dulei je a che dulei India ram ge Lok Sabha election loi de zaina bam dai gulei je ka che dulei za ai je India ram go Prime Minister Narendra Modi ne janai kana ke jing kai je mnyeun tak mai ge ai ke je kreu episode radio program bam gene salyalei Zana India ram go education ministry mena nai kum tingkum changla jang kai je madai gene kai je minge go session gene seuze India ram ge hana poina tingkum kum sruk changdim leina dua class ket ge admission te kam chilra hangge state le ne ge zana union territories le ne ge ki kyam sam je samro lupe changai de le je ka chedle ai gene na mai kana ke jing kai je sruk tingkum changla jang kai je madai ma mai ting chua ge de rein sa po bza loi gai de le pe gai zain kingai nim le ne je to de le